Ka gore view o reka tšhelete o reka dikara ka ditšhelete tsa TikTok madi a TikTok mo ka itse gore tšhelete ewa e tsewa ha kae laat ons ook aangaan want ons het op fokol ons het maar bakkers nou julle sit daar Ja. om te skinder special die manne ons gaan koop hulle bloemers ga ke thole ke batla go reka jean string ka batla go reka eng ga ke batla go reka fokol ke batla go ba rekela di ke bloemers batla mablumara tsa mang old fashion tsele gore ba hule ris ba ba sebetsa hule sentle ba sebetsa hulle skinder so manne skinder ons het die plek om te skinder vrouens is hulle wat kinders skinder is net view o reka skinder ka tšhelete ya TikTok mo ka etseng ke akae to re ba re re lona re o facing ye go eo batla madi Madi ba a tloga o- ga re re la- na re la- fokol Pele. ons het niks ga ba le dimele mo matlong le bakeng Madi o reka kar o reka dikara tse kara hoeveel geld is hy Yes. ons het iets nie mens is ons is honger Re tshwere ke tlalano ba batla go reka gaan ba da le tego nga mo mošomo e di holy peoples man die holy skinder peoples hulle sit net en mas. hulle kyk net wat Ba kom net in dutse fokol hela. ons kom net om Richie ka- hulle gaan weer daar Lo tswa want ka- weer geld gaan maak jela o lwa ko go bus wa nyena wa go lwa madi o siame a re le madi maknar ee o sa se tšhao hulle maknar mos a kere Ie, ba lelela rona why ba sa why ba sa re tse gore le bone le ba bona dira gore ba tšhelete kgone ba itirele tšhelete ba rekele bone ka tšheba sheba ba